Reka mbakengurukire inshuti banywanyi bacu bari hirya no hino mu karere k'ibiyaga binini, namwe muherereye hirya no hino mu makungu agiye atandukanye azengurutse igihugu cyacu cyiza, namwe muherereye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, tubahaye ikaze y'aya makuru twabateguriye kuri uyu munsi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2024, nk'uko mukomeza kugenda mudukurikirana mwumviriza ibiganiro byacu bigenda bitambutswa kuri iyi mbonesha kure yacu kandi ari nayo yanyu. Niyo mpamvu tubasabye gupyonda sabone, mwebwe mutarayikora muraca murareba munsi y'iyi video harimo akantu kameze nk'agakengeri, ushobora gapyonda ko turagenda ukurikirana ibiganiro byacu bigenda bitambutswa kuri iyi mbonesha kure yacu kandi hari nayo yanyu. Urabukoze ikintu gikomeye cyane nk'uko tugenda tubishyitswa ko n'abamenyesha amakuru bacu bagiye batandukanye bakorera hirya no hino hano hose hagiye hatandukanye, cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura, bakadushitsa ko amakuru atosoye kandi ameze neza, natwe tugafata umwanya wo kubashitsa ku gatanu ku kandi. Niyo mpamvu tubasabye kutajya kure yimenyesha kure yacu kugira ngo muce muragenda mwumviriza neza ibiganiro bigenda bitambuka hano kuri yimenyesha kure yacu kandi ari nayo yanyu, mubyumvisa kandi munyoterwe nabyo. Munsi donido y'amakuru turaza kwibanda cyane ku Barundi badakwiye kwiringira kugirwa n'umuja, kugirwa abaja n'umuntu uwo ari we wese, kandi turaza kumva ibibazo by'ubukungu biriko biragenda bivugwa ngaha mu gihugu cyacu. Mutaza kujya kure y'idonido y'amakuru twabateguriye. Reka tudatinze dutangire. Abarundi bose bakwiye kwanga kugirwa abaja n'umuntu uwo ari we wese, turaza kubyumviriza neza idonido. Dutangire. Musenyeri Simon Ntamwana yahoze arongoye diyoseze nkuru ya Gitenga abandanya yemeza ko ikiringo cya gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza kitari gikwirikije amategeko, mbere agahamagarira abarundi bose kutemera kuba abaja b'umuntu uwo ari we wese. Agira ati mu majambo ye yakomeje kugenda agirana n'abamenyesha amakuru bakorera Ijwi ry'Amerika, avuga ko yemeje ko we atakemera kuba umuja w'umuntu uwo ari we wese, kandi akagira inama umurundi uwo ari we wese aho ariho hose ko atagomba kwemera kugirwa umuja kubwiwe, kandi avuga ko ari ico gituma abarongoye inama nkuru y'abepiskopi katolika baciye bidohora mu matora kugira ngo nibaje gushigikira ubusuma. Ibi yabivugiye cyangwa se yagiye abiganirizwa n'abamenyesha amakuru bakorera radiyo y'Ijwi ry'Amerika muri ibi biganiro agiye agirana nabo mu kugenda baganira uko abenegihugu b'Abarundi batagomba kugirwa abaja n'umuntu uwo ari we wese. Kandi yakomeje ko avuga ko arongoye diyoseze nkuru ya Gitenga ngo avuga ko atadohoka mu kubandanya yemeza ko ikiringo cya gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza kitari gikwirikije amategeko, mbere abarundi bose bakwiye kutemera kuba abaja b'umuntu uwo ari we wese. Simone kandi avuga ko mu majambo yakomeje kugenda atangariza iyi nsamirizi cyangwa se iyi radiyo y'Ijwi ry'Amerika, yemeje ko n'ukuri atari umuja w'umuntu uwo ari we wese naho yapfa, kandi ko ashaka ko mbere n'abandi bose banyotewe no kwishyira no kwizana bakanga kwemera kuba abaja b'umuntu uwo ari we wese. N'ukuri uwo ari we wese ubategeka ku ikintu kitari cyo ko batagomba kucyemera. Naho yasubiye gutwara umuhisi Petero Nkurunziza yatwariye ku kiringo kitakwirikije amategeko. Nico gituma mbere inama y'abepiskopi katolika twaciye dusokora akarengane no mu matora yakurikiye, kuko tutashakaga gushyigikira ubusuma ku kintu twiboneye neza kandi
ariyo ayo matora atubahirije ivyo ibwiriza nshingiro ryacu rivuga. Simoni Ntamwana yemeje ko kandi ko mu bategetsi b'abanyagihugu uyu munsi barangwa no kunyonyeza amatungo y'igihugu ariyo. Ibingibi yagikomeje kugenda bivuga ko mu batwaye igihugu harimo abantu bakomeje kugenda bakora ubunyonyezi bwo kunyereza amatungo y'igihugu, ko nta muntu n'umwe bashobora kugira cyangwa se kureberaho ko muri ubwo bunyonyezi bw'amatungo, kandi ko bagenda babyigishwa ko nta muntu ugomba gukora ubunyonyezi bw'amatungo y'igihugu, kandi bo bakagenda bayagwanira bayashwaniramwo, ari byo biteza ubwumvikane buke bwo mu batwaye igihugu ngaha mu Burundi. Ngayo nguko, reka rero dukomeza amakuru yacu twibanda cyane ku bibazo byugarije igihugu cyacu mu bijyanye n'ubutunzi, aho igihugu cy'u Burundi kiri mu bibazo bidasanzwe. Ibi ngibi turaje tubyumvirize nabyo ido n'ido yabyo. Mu bukungu birakaze ngaha mu gihugu cyacu, aho usanga ibintu bitameze neza. Nujye kure rero kurikirana wumve ibyo ari byo byose. Umukuru w'umugambwe FNL Jacques Bigirimana avuga ko igihugu cy'u Burundi kiri mu bihe biteye ubwoba, ibiza, ubukene bw'igitoro, isukari, ubukene bw'ibinyobwa bigiye bitandukanye bigenda byinjira ngaha mu gihugu kandi bikagenda bikoreshwa na bene gihugu bari ngaha. Ku bwa Jacques Bigirimana avuga ko ubwo bukene bwatewe n'ibura ry'ifaranga mpuzamakungu, hagasaba leta y'u Burundi gutanga ikigongwe ku bantu bose bagizweho gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza mu mwaka w'2019.